Bishop Joseph Serwada ubwo ari kugambaho n'abebembezi b'amaramizo g'enyikirize ya Born Again abandize no kusima umwebembezi w'ihanga ubwo kubikiriza kushaba nk'enyikirize ezindi. Aba ubwo baruganira har Christ the King Church Apostle mu Rembo Fort Potro omu ba bishop na pastor ku Rugankore na Rwenzori berundanire. We decided we are going to use this time to do the right things legally, spiritually. Born Again voice ni enyikiriza y'abarokore naito tuliba mahanyikiriza baleke kusasa muno kurora ngo Dr. Serwada bali mu religious kugenda kuterana amadini kamanisa naito tulimikiriza zimalicho. Bishop Kazitwi no mujuni oguhona urukura akachiko kari kugita amadini umucyanga cya Rwenzori ubwa hati buri murokore wena ine kumanya enyikiriza ye ari omunyikirize ezitubere ntweteze kipentekoti nkabere nishabangu ubu nibwo bwire bwo kugira ngo buri omwe na wamanye enyikiriza ye agihereze ekitinisa abase kwikiriza nebikorwa byayo ako musomo bw'abantu boreka oburungi bw'umurokore ningo burungi bwa pastor kuko twakusime kubantu bera kuko twakusime ntuhereze ntamaza ruhanga. Abebembezi b'amakanisa bashabira kubasa kongera kutungura obuhereza bw'enyikiriza egi kandi baketantara emihondano eyo maka. Omugandi omuhururu yo kwetebekaniza kuramaga ku kanisa ya Uganda ahabwe cyanga cya West Buganda abikirizo mu Mukama barabwira kwehara ofero maramizo nebyange barukurugamu okuraburo kwirwe umuhandiki mukuru ahabwa Church of Uganda mu West Buganda Reverend Canon Moses Chiyamba obwo ari kujwekera Bishop Katumba Tamare omukutebekaniza bari kuzo mu rugendo rwo kuramaga omunsi zirukwera nka Misiri, Israel na Yordani. Njagala kulabula ate mbokaka mu bwekitalo sente bezibanga za lugendo luno kubulidde lwa mu nsi ntukuvu tokemebwa okuzikolamu embaga sente zikwate zikole omulimu gu. Ebiseera ebisinga abakyala fe abayigiriza abaana eddiini ntunaffe bwe tunayiga ne tututumuka mu kintu mu ddiini zaffe ne tubanga tuli bagumivu mu ddiini zaffe tetusagasagana. Olugendo oru ni kigambwa ngu n'olw'okunyweza okwikiriza n'okumanya entandikiro y'abaturano bashoma mu Bibuli n'ebindi bitabo by'eddiini. Ate kano ka pocket money singa mwine engeri gye mukafactoringamu nyumba nti omuntu kwanaaba agenda nyemuga nti kwa babeerewo ka standard nti tuterese tukagaseeko ku 3,000 nyemukatako oba 10. Ebigambo ebya pocket money kwegamba byonna bifunye buki bulungi tulowooza nti tutandise ate tugenda kudama. Ahabwa aba barukwebasa nibeza kusimbura mu bwire buke oburukwija kurugirira handundana ya sente zirukurenga $3,000 buri omwe. Gashoka Anthony Atwine na Sandeke William.